Thokozani bogogo nomkhulu isarukwazi sendoda lesi uGogo Bathini Mbatha. Lapha namhlanje sizomisa amagobongo. Mathi yabhekela ngaphesheya la khanya khona ibani isandla sonxele. Ulapho esenza khona isimo sokwamukela umsebenzi wedlozi. Lapho umntwana amukela khona umsebenzi wedlozi usaphumile ke manje umntwana usayogeza. Nenyongo nangumswane sesibikile ke isimo sembuzi. Mathi yabheka la phambili kunamagobongo awu4. Indiki indawe idlozi elikhulu isithunywa. Njengoba ngangishilo ukuthi siyawahlukanisa thina amagobongo. Bese kuba khona ke umsamo iladi ke ngane zakwethu lilungiselela kanjena njengoba nibona ibiliboco ezikhona ngaphakathi kulokhuzane lebiliboco lezi representa ama generations abakhona esimeni seladi uma sizomisa amagobongo. Isarukwazi sendoda ugogo uyenza kanje lento ngiyazi ukuthi zikhona imfamona ezizokhopha lokho zihamba zikhohlisa abantu zithi phela thina siyenza ngihle kuhle kwesarukwazi sendoda kanti babe banikhohlisa basuke bangaxhumananga nedlozi lalo muzi loyo ngoba kusuka kuzimfamona. Ngani zakwethu is a very short video sinibonisa njena ukuthi ilati lamagobongo lilungiselelwa kanjani. Kunamakhandlela awu7 phambi kwamabhakede, kube namakhandlela awu7 amele umsamo, amele iladi, kube nekhandlela elilodwa elimele umsamo lapha elimhlophe ngaku right phezulu ngasodongeni, bese kuba khona aseceleni amele okunye okusuka kwenzeka phakathi kwekhaya. Isarukwazi sendoda 083 533 9183 083 533 9183 amagobongo.